Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilet ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo ngarod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ingkay yebkas ti anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan. Kadagiti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a lina, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gaputa na kiasawa amin ang dagiti kakapsat ko, siyak ti mangbambantay iti masakit nga inak. Siyak kano ngamin ti buridak, ken awan ti pamilyana. Iti tawan ko atalupulo, pilpilitan nak ninanang ko ang makiasawan, tanarigat kano ti agmay-maysa nga agbibiyag. Nadaanak met idi iti boyfriend. Awagan tay tinagan a Dario. Ngem nagbreak kami, ta insukatnak iti sabali. 5 atawan tinapalabas, ngem aglidlidayak pay laeng. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam alina dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lina! Lina! Ayan mo, aya! Apay nanang, adar aramidak. Umay mo sungbatan dito cellphone. Agri-ring. Ay na, adala nga rodon di taabay yo. Di yo pala sungbatan mo. Nalipatak mo ti pindutak. Ay talaga ajak masurutan tag cellphone. Ni manang mo ti umawawag. Hello, manang. Lina, umay ka man pa'y dito'y balay. Tainak ipa-check up ni manong mo. Umay mo ilutwan iti kanan, dagiti karpintero. Ay, sige manang. Pakanaklaan ni nanang. Umayak ditan. O sige, urayan ka. Bye. Bye. Anya timbaga ni manang mo. Mapanak ka no iji balay da, nanang. Kasano ngay daytan? Agmay-may saka yun dito'y balay. Anya kakit din ay anak ko. Mapankalatan. Naruam akong ngagmay-may sa dito'y balay. Ilutuan kayo pa'y ay iti kanan nyo. Apay, anya ti pagkunkun am kanyak. Saan kun akabailan ti agluto iti kanag? Ay, napigsaak pa'y. Mapankakit din. Saan nak apakadanagan? Agsaksakit mo't lang tangamin ti tiyan ni manong mo. Iso amapan ko ipa-check up. Mano ay dagiti karpintero yo, manang? Dua dalaeng. Dahit ako sinat ipapa-renovate me. Kita tulatan ijay ref dagiti lutuan. Wan manang. Saan nga agawid dagiti kakanakam, tanagbalundan. Dagiti laeng karpintero ti pakanam. Wan manang. Sige, ingkayon. Agur-ura yan ni manong. O sige, kami nga rudan. Balasang sapay lang jaglut-luto pare. Nilina day ta. Amam mo? At trabaho takit din. At dansamit sikreto yo Umay kayo mga anan. Ni Dario. Dario pare. Uwan. Nagadungalaan da karpintero da iti tao. Umay kamin, miss. Sa anak sa na mabisin. Ay, umay kakit din. Lumablabbaga kamot ngamin. Apay, pare. Anyat mapaspasamak.
Ay na, hu! Naglaing at talagang agluto ni Lina, ha pare? Apay ngay. Saan mo pa yung matakinis sayan dahi takanam? Awanin ganas ko amahan. Ay, no siya, mabisinak. Pare, mabit lang ha. Apaw! Ne, apay ngay. Timakdar ka matan. Inakman pa'y kasarita ni Lina. Lina, Umadayo ka kanya. Hindi mo kayak nga isabwag ko kan kada ito timtimplak a Diyos. pakawanan na ko man. Lina, Saan ka akayat a makita, Dario? Pulos asaan ka akayat a kasarita. agbabawi ak kadagiti inaramid ko kun ka. Danggam ko mamat ti palawag ko. Ay, saan? Anya ko matirason a denggak dagita palawag mo? Umadayo ka. Saan ka mang rabrabak, Dario? Lakay, anya ngay ti desisyon mo. Nanggag mo matimbaga ti Doktor Itay. Masapul ang maoperaan ka iti kabiitan a panawan. Siya kumakayat. Panunutin na kami kumaapamilyam. Kasanwa ka makapagtrabaho. Numaopera anak may. Tapno maimbagan ka Isakripisyong pa'y laang ti manuabulan. Okay. Sige man langan. Nakadanon tan dito'y balay. Mabit laang, taipark ko dayto'y lugan. Nasayat mo ta si mangpot kayon manang. Ne, apay nga agap-apura ka nga agawid. Agawid ka talagan manang. Ay na, agtugaw ka man pa'y Lina. Ay, kayat ko nga ibagakan ka. Amasapol ang maoperaan ni manong mo. Ha? Iso adito'y kapay laang balay, wen? Anya? Ilutuam laang matdagi ti karpintero. Ta saan ang mabalin nga isardang ti trabaho da. Tani, agtedtedan da ito'y kusina. Panagtutudo nga minan. Katsyak, bantayak mat ni manong mo ija ospital. Anya? Kasaritak ni nanang adito'y kapay laang. Ano san na pay laang ti agmaymay sa ija balay? Manang, mabalin ka di aso katamji may sa karpintero yo. Anya? Ne, apay asukatak. Kat no nalalaing dagita a karpintero. Kan may sa, ni manong mo tinang kontrata kadakwada. Kagurgurak namin di may sa. Sino? Jay natayag? Wano jay pandak? Di natayag Ni Dario? Apay, inan ano na ka ni Dario? Basta. Ay na, ading ko, an-ano samon. Si kamat, nasingpot mo't dagi jay Saan anasingpot day ta, Dario? Dario, sapay ko matamalpasan da ito'y kusina mi. Apaman na makaruwara kay di ospital. Manong, no mabalin. Sukatanda ko na karpintero yo. Ne, apay ngay. Sikati kayat ko, tayo rekomenda na kati kumparek. Napintas ka no nga minti trabahom. Apay, ada pa panam? Awan matkit di. Agtalakakan ka, Dario. Amumat siguro ama operaan akon. Kaya't nilina pa'y laang tikadwayo dito'y balay, ha? Kuamin, Manong. Mabainak ni Lina. Nasingpet ni Lina. Kabsat ni Bakat. Girlfriend ko nga minidi. Anya? Ada basol ko kun kuana. Insok at witi sa bali. Baro ka di pa aging gaita. Wen, Manong. Saan kami ang nagkatuluyan iti girlfriend ko iti Laguna? Nasayahat nga rod no kasta. Gundaway mo itan, Dario. Armamanan ni Lina. Wen, anak ko. Alain yung latan ni Lina. Tapno adda mga sikaso kadagiti karpintero yaw. Ay na, agyaman ak nanang.
Kasapulan mi at talaga ni Lina ije balay. Ibagam kinila kay mo nga agpaimbag. Medyo narigat mo't atanggadan ka ti operasyon. Wen nanang. Ay, kasapulan mo't ngamin ang maopera. Ay na, saan dak ngamin akad-kadwaen tanapig sa akpaimot. Kabailak paimot tagwaywayas anak ko. Lakay, inton bigaten nga agsublita ije ospital. Nakasagana akon. Kinasarita ko ni Lina. Isupay laang ti makaam mo dito'y balay. At damat na amo ka sekreto na. Bakit? Ha? Anya day ta a sikreto? Agayan ayat damat gayam kini Dario idi. Anya? Insukat la kano nga ni Dario. Ay, isumot lagayam asaan akayat ni Lina ti agbati dito'y balay. Gapo ka ni Dario. Imbagak nga rod kini Dario, agundaway na itan. Arman naman na ni Lina. Ay na, nalawag itan kanyak ti amin, lakay. Isumot lagayam akagurguran ni Dario. Dario. Anya nga itiriknam. Tainal daw man amakit kita ti inspirasyon mo. Mababainak, pare. Oh, tapay mat. Amok ngamin na saan nakpaya napakawan ni Lina. Si kantumat ngamin. Nagsingpet ni Lina. Ngam insukat mo, idinapan kay J. Laguna. Imbag kumamot ano da kayo tinagkatuluyan itinobyam iti Laguna. Naimbagkit di ata saan. Kwarta lang tinapatag iti dahi babae. Kasta di? Ay, nasaysaya at ngarod nga dayo ni Lina. Oh, agmerienda ka yon. Ah? Thank you, Alina. Ay, nakaisam kay ta. Wala. Nakaisa makadagiti na sisingpat. Naungetak kadagiti two-timer. Ah? Pakawanan na kon. Ay, saan? Talaga akagurgura na kan, pari Dario. Agsubliak mo't laang adagos iti balay damanang, nanang. Umay ka laang intuludan iti agas mo. Kat, kumusta ni Dario, anak ka? Anya? Naibaga kanyak ni manang mo. Ani Dario ayam ti may sa kadagiti karpentero ni manang mo. Anya mo't ni manangan. Tila ichis-chismis na. Amok ni Dario. Tanamin ano nga imay dito'y balay, idi agayan ayat kayaw. Nanang, pangaasim. Diyak kaya tapagsaritaan day tao. No, apay ang nagadumot ngamin ti karpintero. Day jay pa'y adaryo ti inalada. Makapabwisit. Nas kan nagsarita kami kan ni Lina, pare. Tapay? Tap na pakawanan na ko na. Kaya't kumatintag move on. Oo! Inayadam ti panagmartilyom. Amang ano mamartilyom taramay mo? Nasakit tinagam ko, pare. Basol ko. Anay! Ay, sus! Anay ko! Daitan. Namartilyom taramay mo katagdardaran. Ay, sus! Uwan nga ron, pare. Anay ko. Mabit lang ha. Bumabaak nito eh. Inak ibaga kinilina. Basit lang asugat day jay. Ay, sus. Ban-edan na laang. Sana basta-basta jay sugat na alina. Nabulos ti Dara Arumar. Amang ano ipatay nanday jay. Anya? Agasam mo na. Nakakaasim at jay gayem ko. Mabit lang nga rod. Inak mangalay ti alkohol. Anay. Nagsakit mo tan. Ano sam ti sakit na? No kaya't mo amaagasan day ti sugat mo. Inayadam mo't Di mo't lata sumardang ti panagdara na. Kasano? Ungat kamot nga min nga ungat. Ado ti basol mo kanyak, Dario. Sorry, Lena. Pakawanan na ko man. Ag-move on tan. Kasdi laang? Nagsorry ka laang? Nalpasan? Mano atawan a nagururayakan ka? Nagkari ka pa kasaranak? Ngam anya ti naramid mo? Wen. Amok. Basol ko. Tap no mapunas ti sakit tinagam mo. Sige, tungpaan na klangan. Anay ko, di mo matpagdaraan ti imak
Oran niya pa iti ibagbagam kanyak Lina. Si kalat tatay ayatak ngaging gaita. Pakawanan na kuman. Ket no mabalin, ikanak pa iti may kadwagong daway. Dario, Saan ka nalukuan? Ikarik na ita. Si kalangan ti babae nga ayatak. Agin inayad ka magnalakay. Saan pa'y anaimbag day ta operasyon mo? Excited ak namin na namang kita iti baro ako sinat, bakit? Nalpasen Nasurot mo't lang nga tatikayat mo. Nagpintasan, bakit? Naglawan, kan nalawag. Dario, Manong? agyaman na ka. Talaga nalaing ka. Bakit? Ayan ngay ni Lina. Mabiit laeng taayabak. Lina! ne, simangpot kayo matgayaman, Manong. Naimbagan kan, Manong? Ay, nasaya at mat. O anya, kumusta kayon kini Dario? Han, si kaman lang ti mga ibaga kadakwada. Mayat sa tinapasamak. Kabayatan tipan nakaoperam. Lakay. Agkasar kaming ka ni Dario. Anya? Ay na, pagtungtungtungan mi kan ni Manong mo, no anya ti maitulong mo. Ne, agkasar kayo mat gaya man. Kablawan da kayo, Dario, Lina. Da kayo matlagayam ti agkatuluyan. Naamiris ko nga ay ayatak ni Dario, Mr. Lonely, itilaksid dagiti inaramid na kanyak idi. Dayta ti pakasaritaak ken ayat. Tuy pagayam mo, Lina. Pagayam Alina, nasaya at matainik kampay iti may kadwagon daway ni Dario. Pinakawan mo kadagiti nagbasulan na ken ka. Tay kunada nga rudan, ti agkamali, rumbang amaikan iti may kadwagon daway. Taamin a tao, ket agbidot. Ala, sapay la kuma, tamataginayon ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Alina, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kiniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito yung istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.